Hello guys, jotono nung lam so ko bisana YouTube channel lo. Jotono char chulai bo jotono sei man na sinti praste bo thaw painai ho. Monos fake day real day sabo sai tong bai bo. Ke bono chung tak salai nyai. Srai ke video na last ra nai tong bai di. Ke sabo painai sinti praste char chulai bo. Mono nung tak salai nyai. Sinti praste bo painai notice ni best singer Ritu Riba bo painai po. Engkhaini bangunyo ang video kisa clip mawo. Bono kendro kisa nai nyai bidi. Kebuja dala de bonu boni koktai sabui khnai robui bono nro kisa bu nai bidi. हेलो एवरीवन, दिस इज रितो रिबा हियर एंड मैं आ रहा हूँ अगरतला आपके शहर ऑन 4 जुलाई ऑन द ओकेजन ऑफ ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि रविंद्र भवन हॉल में होगा। एंड या मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत मानिकिया जी को फॉर इनवाइटिंग मी ओवर देयर। तो या सी यू गाइस। Bo painai le thing kha bo cinti pra saste bo char julai bo painai cinti pra ni agotla ho paiwi so khai pinai borok khai pinai bunok sibai khongkang serwan Rabindra Bhavan bus time ong ka saita pm 4 July orono ke te kaisa ko ong ke hainu sairwan bo kaisa cinti pra saste bo music mo khai pinai haya cinti pra saste ni singer kotok kotok kurung tongbai bo ke boni bo kisa foto clip nugu ang mandu gendro no punurwana nrau kisana nyebedi sabo painai ke boisung tonare no ang kasa kok sairwana kobunyo bo phegya amo kobunyo painai cinti prastewo 4 July bo Ritu Riba gendro nanya ke nayu mem ke asu video no lor layabui ke o channel no kobunyo pula tak pai kangke o channel no subscribe kar di up to hai video nuk nai